Siwe lelo siko awuzani yenu ngesizwa ngiyasilibasiwe lelo siko angesiyaletha yesendisizwe aweyizani lebadingayo yena ziyalotha yezokisizwe awuyezani lebadingayo. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Bantwana bahle benkosi, ukuthi uzohlala phansi yizwa nje ngishaya uvalo olubandayo. Ngibotha ngisukume ngoba njengoba ngilapha ngibatha le ngubo ngumkhiqizo othingo lamakhosazana. Angifaneleke ukuba uNkulunkulu angenzela into enkulu kangaka ngihlale nje ngenabe ngithi thwi wena wabona ikati lakandlovu. Ngifanele ukuthi ngikhulume ngibabaze ngibonge kuNkulunkulu ngoba ngayalwa khona isiyale ngayalwa ngaso lapha ngaphakathi ngesikhathi uNkulunkulu engenza ngibe umvangeli. Uma eqeda umsebenzi wakhe wasezulwini uthi uyabheka ngaphakathi lapha ngaphandle ubona lini izulu lishaya amaqabaza amakhulu. Usiyasiyala ukuthi awu bantakwethu nenhlanhla kuthi ningayoni lento ningangixabanisi nobaba. Bathi obaba kanti ngigcoba abantu abazobona lento yabo. Waqeda-ke ubaba umsebenzi wonke owayewenza wakhe wasezulwini. Lemvula eyayina lapho sikhona ngaphakathi kuphela, sathi masiphuma ngaphandle saphuma libale lenkani. Kodwa kwababazayene ngaphakathi wathi awu nenhlanhla. Nenhlanhla bantakwethu. Wesho njalo uThingo lamakhosazana. Bantakwethu ningayoni lento. Niphathe kahle ngoba ubaba bayoxabana nami bathi awu ngibagcobela abantu abazokona umsebenzi kaNkulunkulu. Sonke saphuma sinaloko ukuthi hey Job siyalile seyiphathe kahle. Sanoma sayiphethe uNkulunkulu asenze abantwana benkosi siyiphathe kahle njengoba washo. Ngelilanga indaba yokugcina la ngoba inkosi yamakhosi ike yabe indaba ethi asithi qabuqabu sidedela bese thina sivula inkonzo. Kuyiphutha abantwana benkosi. Ngelilanga kufona unkosikazi wami uthi baba basibiza ngoyise kwesinye isikhathi. Baba umfana usibanibani boshiwe. Wesho sifundo khona umfana wami engamthola enyangeni yezulu. Baba usifunda uboshiwe. Saxabana nonkosikazi khona lapho ocingweni.
ngithi mina nkosikazi ukuboshiwe usifunde emncane kangaka ayithi usifunde ngowesine engaleni zami mina ngazalwa nini ngingaze ngiboshwe seboshiwe yena awusho ukuboshelweni cha usifunde uthe mefike vele esikoleni mude wafika lapha ngaphesheya abantu belayisha isindiya igrepha zemoto bayithatha bayilayisha phezulu la emotweni yendiya kanti zintshontshe umfana wakamakhelwane untshontshe insimbi zomuntu wakasithole lo mfana wakashabana insimbi zikubo sebiza indiya wase sefika ke lo mfana akazilutho ulekele lo mfana wakamdabe babambisana bazilayisha lapha emotweni yendiya lashaya lamuka lasemzindo lashaya emuka la emzindo negrab mayifika lesizwe akasithole usokhwebu ifika ibuza ukuthi ubani obelayishe insimbi kuthiwa usifunde nomfana wakamdabe wabiza amaphoyisa ababopha yona ke lento angibikela yona unkosikazi siyixabanelayo uthi ke ucela ukuthi ngiyombikela enkosini ngeke ngize ngiye ngoba usifunde wenza into engakaze ngiyenze mina ngaze ngiboshwe kona mngangaboshwa mbijana la ngaboshwa la igcekeni ngakade ngilwile amaphoyisa ngibamba ngemuva lana angilayisha ngikakhumbula ungidi lwasekuphameni wazi washwadwe mfana ubamba umvangeli kanje ngiyibelethela ngemuva ngijikjela ngangesifuba lapha kodwa ngangisebenzisenzwa la ikhaba lezaletha ayikwayidlulisa unkosikazi indaba wayisenkosini yanga izulu uthingo lamankosazana lafika lathi uthingo lamankosazana linini icala uyalisho unkosikazi linini icala uthi uthingo lamankosazana umtshena kuvume konke angaphindi nokugodwa likhona icala elinjalo wafika unkosikazi uyamethemba uNkulunkulu nkosikazi sifundo ngibuya kubaba uthe ubaba nikuvume konke ningaphiki lutho ana ngempela haya lo mfana usukuphelezela umdabuyise uhamba nawo unkosikazi mefike eqala bengena sifundo nibe kwicala lokuthi nathatha insimbi zomuntu nanto insimbi zomuntu nayithatha nazifaka etruckini nadayisela indini niyaliphika noma niyalivuma bathi siyalivuma wakwahayizo uyise walo mfana kwamdaba bambelela izandla enhloko wathi kodwa kukhona umuntu lengazalwa nizoboshwa yakuyashiwo lento wathi unkosikazi lethu uzokethula uthe ubaba akamazi uthe ubaba kuvunywa yonke into ngaphi kwalutho bathi mase sebeshilo yaqala phansi manje yakhipha bonke abantu enkantolo athi abaphume kwasalo uyise walengane nonina wayo sifundo benikwenzelani lo hayi baba besiphethe ukuganga nje komngane niyefunda ningabuye niphinde niyenze lona kwaze kwabuza kumfana wakamdabe kwathiwa wena uyefunda wathi ngiyefunda kodwa ubaba kanamandla kasebenzi kwathiwa wobuya usho manje wobuya makwenza ngoba ubothe lento ngesikoleni wobuya uze la uzoreporta uhulumeni akufundise baphuma ngalelo langa bahamba kwathiwa hambani niye ekhaya ngaphinde niyenze lento kodwa benivumile icala Nkosi musenikuzwile Mpumalanga akube njalo nasentshonalanga
ngiyayikhetha inkosi enhle unyazi lwezulu. Ngumvangeli uDlamuka eThekwini iThempeli umhlaba hlangene. Amen. Angiyena umvangeli wasemakhaya. Siyabonga bangcwele. uNkulunkulu sipithuba. Cha nami ngithangela ibambe ngezandla zombili. Ngikhulume ngoThingo. UThingo lwalivamisa ukufika lapha kuthini ema-office. Malifika sisebenza ngamaphepha belungu bese luthi nami ngifisa ukuthi ngisebenze nani la ekhaya. Lufika lizolungisa izinto zalo uThingo lapha ema-ofisini emsebenzini. Lwana unesmile esimnandi kabi olwaluthi malubuke bese liyasmile abayalaza abaningi. Kodwa leso smile amaNazaretha agcine sezidlala ngaso. Lesa smile ubaba owayenaso ibandla lagcina selisiyuza kabi. Wayithi mayiqhamuka emsebenzini mhlambe ngikwi-second floor ngizwe sebesha abasebenzi bathi nayi inkosi bese ngingena eliftini ngohlangana naye phansi ubaba engena ngomnyango. Ngoba lwalumnandi kakhulu unyazi uThingo lunesmile maqhamuka sinele lifike lithi ngifisa ukusebenza nani le ekhaya. Ngelinye ilanga kwakunomvangeli wathi uMzobe bayamazi lwayemfushanyana. Wake waqhamuka lapha emsebenzini wayehlala eMajaldini kwakuyindoda ehlala eMajaldini lapha koDevonport. Uma iqhamuka uMzobe ubona ngimile phambi komnyango webhenki. Ebese yangibingelela njengendlela ejwayelekile. Bese ngithi khona uNkulunkulu la ngaphakathi. Bese ekhipha imali athi ucela ngimshintshele la imali ufuna ukunikela ngemali entsha kuShembe. Bese ngiyithatha imali yakhe ngijikele ngale ngiyishintshe ngibuye ngimnika imali enhle clean uthi ufuna ukuqhawula nje enkosini uThingo. Nangempela ngabuya uma ubaba eseqeda kwenzayo eseyokhuleka eguqa uMzobe luyabuza uThingo ubani okutshela ukuthi ngila ekhaya. Kwaba umzukuzuku uMzobe ufuneka aphendule umbuzo ukuthi ubani okutshelile ukuthi ngila. Washaya lapho uMzobe kodwa wagcine wina ngokuthi athi ngibona imoto zasezulwini ngabona ukuthi lezi imoto ihamba uNkulunkulu. Yasiyambusisa inkosi enhle uThingo lwamakhosazana. Ngisemazwini umfowethu uNgcobo uThingo lwasigcoba singabavangeli nasebushumayeleni ngagcotshwa yilo nasevangelini ngagcotshwa yilo. Uma ngingawudlulisa umbhobho ngabe ngenza isono. Magcotshela khona la eThempelini sabizwa sangena la ngaphakathi yayosigcoba inkosi sagcotshwa clean. Asiqhamukanga sesigqoka ingubo zabagcotshwa. Sagcotshwa ubaba la ngaphakathi wasigcoba wasenza abavangeli asiqhamukanga sesimbethe. Sagcotshwa ubaba la ngaphakathi kwakuJuly. Samenyezwa khona la eThempelini wathi wasingene ngaphakathi esitezi sayogcotshwa ngokusemthethweni. Ngiyabazi nje ngagcotshwa kanye nabo ukuthi hayi laba bagcotshwa ngempela. Hayi bathi abavangela angaqinisi kakhulu. Kodwa khona ilanga lake la ngiphatha kabi khona la eThempelini. Sasiphuma siyentabeni inhlangakazi. Sangena ngaphakathi ngase ngumvangeli sangena ngaphakathi ibandla lonke kwenziwa zonke izinto sezulwini. Sabuya seza la njengendlela ejwayelekile. Ubaba uThingo lwalulapha epulpit. Lwakhuluma amazwi abaluhlungu namanje ngiye ngiwacabange luthi
Manazaretha, njengoba umhlangano uphuma angizukuhamba nani. Ababekhona bazokhumbula uthi ubaba njengoba umhlangano uphuma uyenhlangakazi angizukuhamba nani, nizohamba nodwa. Abakwazi ukugcina izinto bayazi into engiyikhulumayo. Nangempela saphuma sodwa la nabefundisi ababe ngaphambili behola umhlangano siphikelele inhlakazi. Nkosi yamaNazaretha nyaziwezulu singathi inkosi ungangaba nawo umusa. Sengathi inkosi ungangaba nawo umusa, amaNazaretha umusa awusebenzisa kabi. Sengathi inkosi ungangaba nawo umusa kuthina singamaNazaretha ngoba uma uke waba nomusa siyogcina sesikujwayela njengoThingo. UThingo siyibandla siluhluphile kakhulu lwake lwakhuluma phezu kwentaba umhlangano kukhona inkosi yakabuthelezi uShembe. Ithi ngithola isibindi mase kufike umntwana wakaphinde angene ngoba sengiyazi ukuthi kuphi la engizobika khona izinto ezingiphethe kabi. Sasi phezu kwentaba umhlangano. Luthi ngoba sekufika umntwana wakaphinde angene sengiyajabula ngoba sekufika umfowethu engaziyo ukuthi lezi zinto ezingiphethe kabi ngizoyibikela bani. Sengathi baba ungangaba nomusa kuthina. Ngoba amaNazaretha umusa awusebenzisa kabi. Ngalamazwi ngiyabonga abafowethu baningi nabo bafisa ukuthi baphefumule ngoThixo sambone inkosi buseni kuzwe.